Oni koji su se odlučili za prolećno sređivanje stanova mogu da se reše starih uređaja i da na neki način to i naplate. Set reciklaže je pokrenula akciju Keš za treš, a Mila Jovanović, tehnolog Set reciklaže u jutarnjem programu. Dobro jutro. Sutra počinje Keš za treš karavan. Što znači? Znači da širimo granice dosadašnje akcije Keš za treš i to van teritorija Beograda, što znači da će i građani iz ostalih gradova Srbije moći da predaju svoje stare uređaje na reciklažu, zapravo u krugu od nekih 170 km oko Beograda, i to od Subotice, Novog Sada, Vršca, Smedereva, Mladenovca, Kragujevca, Čačka, Šapca, Valjeva. Potrebno je da građani pozovu našu besplatnu telefonsku liniju 0800-250.000, da ostave svoje podatke o adresi, o količini uređaja koje posjeduju, nakon čega ćemo ih mi kontaktirati. Ekipa će doći na teren, preuzeti njihove stare uređaje i dobit će novac za to što nama predaju na reciklažu. A šta se dolazi u obzir od uređaja? Sve što radi na struju i na vetru. Jeste televizori, frižideri, šporeti, veš mašine. A manji uređaji? I manji uređaji, naravno. I koji je tu, koliko novca mogu da dobiju? Pa zavisi od uređaja, ali recimo za televizore mogu dobiti od 200 do 1000 dinara, za frižider od 500 do 1200, za šporeti i veš mašine po 650 dinara, za neke manje kućne aparate oko 50 dinara i tako. Sad ću ja onda da ponovim broj telefona 0800 250 000. Da, vi ste bolje rekli, 0800-250.000. Da. I traje akcija do? Akcija traje, Trajeće. naravno. Hvala vam što ste došli u jutarnji program.